easy, score more goals. And on your selection, was it about Confidence, being in and out, and sometimes Pep. Live for you then. Arsenal are there already. Who? Jamie Carragher and Rob Hawthorne. Leeds slip away at the Tottenham Hotspur Stadium, back from the loan at Middlesbrough, if the situation demands. He's the only one who you think may actually feature a lot. And Andy Gordon at the other end, I like him in the centre forward. They are to gaining more. Lige City er jo måske lidt mere, den ligner nu ikke, de er tilbøjelige til at slappe af. Marmoush ned mod Ramsdale, og det er det, vi plejer at kalde en havelåd. Trafford er der igen. Meget sikkert grebet ind af den 23-årige. Den kommer sådan, ja, igennem muren. Ja. Og så er det Manchester City, der kan sætte tempo til Gianni Reinders. Ned mod Malik Charles, Semenyo, og det er enden af det. Kieran Trippier, og så er det Marmoush, som bliver nu. Tonali erobrer. Mere Marmoush. Og Semenyo med til højre. Eller undskyld, det var Reinders. Men det er Semenyo, og så er det til Gianni Reinders, der kommer ind på